berada di dapur Cik Puri yang akan memakan makanan khas Manado, yaitu ayam rica. Oke guys, kita coba makanannya guys. Pasti enak guys. Sebelum kalian nonton, subscribe dulu di bawah guys. Kalau udah subscribe, mari kita coba makan ayam rica masakan Cik Puri. Oke guys, kita makan ayam rica khas Manado buatan Cik Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mantap banget guys. Sumpah guys, kalian wajib coba guys makan ini guys. Enak banget guys. Main pedas ya guys. Oke guys. Mantap banget guys, sumpah guys, kalian wajib coba guys. Main pedas guys, pokoknya sambalnya pas banget guys, remnya matang, pokoknya mantap, mantul. Pas suka guys. Oke guys, mantap. Bagi kalian yang penasaran sama resep-resep Indonesia, jangan lupa mampir di Bandar Review Channel, yaitu di dapur Cik Puri.